Yebo Dali, sanibonani. Ngiyaphila. Ngicela nisonzele nganeno. Ngicela kuchaza naku Botali. Niyati ukuthi kwendiwa yini ukuthi emalayini ahlangane uma umuntu achinile? Akwendiwa ngulomuntu lochinako. Cha Botali. Yebo, ngokwesibonelo nje mina emalayini ami ngwavula abe mancane kakhulu. Lokungumthelela lokwenda ukuthi emalayini ahlangane. Kepha imbangela nome esizathu lekungisona sona lesenta emalayini ahlangane njoba nje ngibona ngiwakhomba lapha tinwele takho tigcwele kangakanani lapha enhloko. Sesi nje lo ngihlangana nale video la ngithi house ngichazele Botali. Sesi lo unetinwele simanga Botali. So njengoba uchubeka uchina uvula lamalayini nangempela vele atatihlanganela ngoba letinwele tigcwele lapha enhloko. Uma takho tingakagcwali ngaleyo ndlela, yebo atawuba mahle wona Botali ngoba vele lamalayini ngisuke ngiwakha abe mancane kakhulu. Kepha nje lengithanda ukuthi nikuconze umchini akawendi emalayini ukuthi ahlangane. Yebo siwavula kancane kakhulu, lokuhlangana ayatendakalela, kuyatendekela nje ukuthi ahlangane Botali. Ngiyabonga.